Reka dusome Matayo 8:25 kugera kuri 27. Harimo igisubizo rwose. Kuri coronavirus nta mudogiteri wabasha kuyihagarika. Nanabonekana n'Imana izaba yagize gute yamushoboje. Rero twizera Imana yonyine niyo ibasha guhagarika iki cyorezo cyaje. Twishimiye kuba turi kumwe nawe. Harya witwa Ineza Blaka Moses. Ineza Blaka Moses. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Yego. None Ineza, ijambo ry'Imana wowe muri iyi minsi turimo uri kubibona gute? Bo ijambo ry'Imana ryo ntago rijya rihinduka. Ibihe byo bibasha guhinduka, abantu bagahinduka, imipaka igafungwa, ariko ntabwo ijambo rijya rihinduka. Ntabwo ijambo ry'Imana rijya rihinduka. Reka dusome Matayo 8:25 kugera kuri 27. Harimo igisubizo rwose. Kugira ngo tumenye muri imimerere twabasha kubaho dute. Haraditse ngo baraza baramukangura bati databuja dukize turapfuye. 26 arababaza ati niki kibateye ubwoba mu bafite kwizera gukemwe, maze arabyuka cyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Haragatangara. Rero byakabaye ngombwa muri iyi mimerere no muri ibi bihe yuko tubaho byibuze dufite kwizera. Abantu rero babuze kwizera, bizeye coronavirus kuruta kwizera Imana. Usanga ibintu byabaye ibibazo byabaye intambara, aho guca hose nta abantu banyura, nta kintu kiri gukorwa. Kubera iki? Ni ukubera yuko nta kwizera abantu bagifite muri iki gihe. Nicyo rero ikibazo gihari. Abantu ntibazamure kwizera. Kuri coronavirus nta mudogiteri wabasha kuyihagarika. Nanabonekana n'Imana izaba yagize gute yamushoboje. Rero twizera Imana yonyine niyo ibasha guhagarika iki cyorezo cyaje. Bivuze ngo bagakwiye kubaho badafite ubwoba. Yes, bagomba kuba badafite ubwoba kuko bakomoka kuri Satani. Urumva niba abantu bafite ubwoba, urumva nta mikorere, nta buzima, abantu ubuzima bwahagaze. Rero niba umuntu afite ubwoba, nta kwizera Imana bagaragaje kuko afite ubwoba. Tugiye kubaho tudafite ubwoba. Umuntu ufite ubwoba ni yegera Imana asenge, yongere yibutse Imana ibihebye, yongere yegera Imana cyane. Kuko hari nk'ibihe byagiye bitambuka wasangaga abantu hari n'abemera ko Imana itabaga, ariko ngo batangiye kubyemera. Batangiye kumva bafite ubwoba muri bo, baravuga ni koko ni Imana yonyine yatuma ibasha kudutabara kandi katurengera. Nuko nguko mbona ko abantu bahuza ibintu bakabihuza mu buryo bwo kwizera Imana. Abantu bagomba kumva yuko bagomba kwizera Imana. Kubera rero ibyo bintu byose ubusambanyi bwariyongeye mu Rwanda n'ahandi hose ku isi birazwi. Umugabo ku bagabo bararongorana, abagore n'abagore bagasambana, ibintu byose byabaye bibi. Rero abantu bigira ubwoba bw'ibyo byaha, ahubwo nibihane. Iyi coronavirus ize bayirinde, twirinde dukaraba intoki nkuko abakuru b'ibihugu bagenda babidushishikariza n'abandi bose, twirinde kujya mu kajagari n'ibindi, ariko no mu mwuka twihane, twiyeze. Kuko ibingibi bigiye gutuma byibuza abantu bongera kumenya ko Imana ishoboye byose. Kuko abantu bari bagize igihe batazi ko Imana iriho, bumva yuko ari abantu bakomeye, ariko nta muntu ukomeye. Twabonye na leta zikomeye cyane ku rwego rw'isi, nazo zahangayitse nta gisubizo zitanga. Rero abantu bagomba kwizera Imana, iyo yonyine niyo yatuvana ahantu. Tugikomeje. None Ineza Moses tuzi ku izina rya Haburaho gato. Yego. Ikibazo gikurikira kiragira kiti none ko tuzi ko ibyorezo byose biza bigacaho bikagenda, twakizera neza ko iki cyorezo cya coronavirus nacyo kizaza kikagenda nk'uko ibindi byorezo byose byahungabanyije isi byaje bigacaho bikagenda? Birashoboka cyane kuko Bibiliya hari ikintu yaravuze ngo nuko indwara z'inzaduka ngo abantu ne bakomeza kugomera Imana izabateza inzige. N'inzige zaraje abantu barabibona, ariko bagira ngo ni ibintu bisanzwe. Inzige ziraza zicaho ziragenda, tugira amahirwe nizagira inama mu gihugu cyacu, ariko zarahabaye. Bibiliya iravuga ngo izo ndwara z'ibyorezo rero abantu nibapfukama bakihana bakegera Imana izagira gute izabakiza icyo cyorezo. Rero iyi coronavirus n'umuti ushobora kuboneka n'abaganga bakaboneka, ariko bageze ku rwego Imana yonyine niyo itanga ubwenge, niyo ifite guhishura icy'abahanga cyangwa se abadogiteri bakora. Rero ni ukuvuga ngo abantu nidukomeza kwiyeza tukihana tukegera Imana cyane, birashoboka cyane twizera Imana.
Imana ishoboye kubivanaho. Nta kintu na kimwe kinanira Imana mu gihe cyategetswe, mu gihe cyashyizweho. Ibi bintu birashoboka cyane rwose, bikazaba no mu migani no mu mateka, abantu bakazabisoma mu mateka bakavuga ni cyaraje gihitana abantu, ariko tugira amahirwe Imana idukiza iki cyorezo. Birashoboka cyane rwose, kuko Ebola zaraje ziragenda, abandi bararwara indwara z'inzaduka ni nyinshi zagiye ziboneka ariko zikagenda zikira. Iyi coronavirus twizeye Imana, turi kumwe n'Imana, umutima wacu twehereza Imana, ariko tukihana by the way, tugasenga tukihana tukiyeza. Ibyaha ni byinshi ku isi, ni byinshi. Ubu n'umuntu abantu ubugome bwariyongeye, abantu ntibagikundana, nta buvandimwe bukibaho. Ugasanga ibyo bintu rero nabyo byatuma hari n'ikindi Imana yashakaga kuba yakora kugira ngo abantu bongere bagaruke mu murongo neza, bumve neza yuko Imana iri hejuru ya byose, iri hejuru y'abadogiteri, iri hejuru y'abaganga bose. Kuko no mu Buhinde abantu bajyaga bashize, One niwe Muhinde wayituzaniye bwa mbere. Nose abantu bajyaga kwivuriza, Abanyafurika benshi n'Abanyarwanda benshi bajyagayo. Rero tugomba kwigeza tukakira agakiza kakaba muri twebwe, kugira ngo Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'isi yose tubeho dutekanye. Tugomba kubanza tukiyeza d'abord, tukakira Imana ikaza mu mitima yacu, none tugahinduka, tukagira imitima myiza, kuko ubugome bwakabije kuba bwinshi. Urakoze cyane. Iyi yari MBN Film igutumiye. Yego, urakoze kubw'ubutumwa uhaye Abanyarwanda, kubahumuriza no kubafasha mu butumwa bwiza bw'Imana. Ni byiza cyane, ariko nsubira kuri cya kintu cy'isengero rwose, ndasubiramo abadukurikiranye hanze ari no mu Rwanda. Nta muntu wafunga urusengero rw'Imana ngo bikunde. Bahagaritse amazu, bubatse ibintu byose, inzu ziyitiriwe isengero, kuko urusengero biri twerekana umutima w'umuntu. Rero mu mutima w'umuntu uri wawe wasenga, ugahamagara Imana, ukabona n'abavandimwe neza. Nkuba hano aho naciye ku mugoroba, kuba ibintu byari bikomeye, usanga abantu bafite ubwoba ngo none turashize ibintu byakomeye, ngo n'inzara iratwica n'ibiki byose. Mu byo simbizi ukuntu babitekerezaga, ariko nabwira abantu ngo abashishikariza ngo nibasenge, bahinduke mwimbere. Wari ufite ikibazo na mugenzi we bagikemure, wari ufitanye amatiku n'undi bayakemure, wari ufite ubundi bugizi bwa nabi mu mutima abwihorere. Duhamagara Imana duhuje isi yose, apana Abanyarwanda bonyine, isi yose ivuga bivuga ngo Mana turagusabye dukize iki cyorezo. Ari uwizera Imana ari tunatayizera, ufite ikindi yizera nawe ahamagare. Ubwo ngo ariko duhuriza hamwe mu kwizera, tuvuge ngo Mana ishobora byose, Yehova tugirire neza, udukize iki cyorezo cyatubangamiye rwose, kitumereye nabi. Mwakoze cyane kandi urakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwa MBN Film. Yego, wakoze cyane kuba wagejeje ubutumwa bwiza ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi bari badukurikiye. Turagushimira kandi turashimira n'Imana ari kuguha amavuta yo gukomeza guhumuriza Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, ikomeze kukongerera rwose. Murakoze cyane. Murakoze cyane. N'ikindi gihe muzadukenera tuzaba duhari. Murakoze cyane. Basanze.